Mari silanjutkan ngoge Injil Yohanes tandai. Kata enggo jadi manusia. Janah ringan i tengah-tengah ta. Merahasia kini tekenta sebagai kalak Kristen. Di batang ta landau iwas kita nari. Maka labo cakap ndau guna arlebuh ban ia lit i tengah-tengah ta. Ban ia lit i tengah-tengah ta maka nabanci ia si tandai. Ertoto kita malam mati kami erdibatakan si mada kuasa sinjadikan langit ras doni siri kuasa ibas kerinana simberikan kesahman manusia landau kam i tengah-tengah kami nari rekam kudoni jadi manusia maka banci i tandai kami makuah atendu kami Tuhan kami Yesus ban gue usahakan dukal gelah kami manusia ndai ula lar di bata idoni enda petandakalah gelah banci itandai kami di bata semreken kesah kami Yesus juru selamat kami ndai endam pemindon kami amin. Syoge Yohanes pasal sadandai ajar Yesus si pemenang. Ayat 35. Pepagina Yohanes ras dua kala ajar-ajarna tedis ibas ingan nasi biasa. Asum ida Yohanes mentas Yesus ngerana ia nina endam anak biri-biri di bata. Endam lebih ogenta. Pepagina Yohanes ras dua kala ajar-ajarna tedis ibas ingan nasi biasa. Nggoda Yohanes Pembaptis dua ajar-ajarna. Jadi sangat dua ajar-ajarna ndai mentas Yesus. Miskal ikata kena sesuai ras tanggung jawab Yohanes Pembaptis ni nagian kai nurikan terang man manusia gelah manusia banci tek man terang maka jenda mislit kesempatan Yesus maka jenda kesempatan Yohanes nurikan Yesus ndai man dua muridna. Pepagina Yohanes ras dua kala ajar-ajarna tedis ibas ingan nasi biasa. Asumida Yohanes mentas Yesus. Ngerana ia nina endam anak biri-biri di bata. Iulihina uga pengangkanna. Iulihina isikin Yesus si itandai nandai. Endam anak biri-biri di bata kata kena man muridna. Jadi Yohanes enda lit muridna. Kair tina anak biri-biri sing angkut dosa manusia langasi jasi turiken. Asum ida Yohanes mentas Yesus ngerana ia nina endam anak biri-biri di bata. Ban enggo tandai Yohanes ise Yesus ndai. Maka katakan nama man murid sanga idah na Yesus. Megi kata ajar-ajar Yohanes si dua kala lawas ngikutkan Yesus. Pindah murid Yohanes Pembaptis pindah ngikutkan murid Yesus. Megi kata ajar-ajar Yohanes si dua kala lawas ngikutkan Yesus. Asum itulikan Yesus kupudi idah nasi dua kala maka nina kai dara mendu
Terjawab kala endai, oh Rabbi, ija rumah ndu. Ibas cakap Heber, Rabir tina guru. Ngaloi Yesus, marilah gelah idah ndu. Ikutkan kala Yesus maka enggo idahna ija rumah Yesus. Ibas wari sindai asa bendiai jai. Pak Sasi kira-kira jam 4 karaben. Adi enda sioge kaingi kak dubanci sieteh. Sada. Adi inggo si tandai Yesus nai kepeken bagi Yohanes Pendidikan. La banci la si katakan mankala si deban kok kesanta. Pepagina Yohanes ras 2 kala ajar-ajarna tedis ibas ingan si biasa. Asum ida Yohanes mentas Yesus ngerana iya nina endame anak biri-biri di bata. Laban cilasi katakan mankala adi enggo si tandai. Si peduakan. Megi kata ajar-ajar Yohanes si 2 kala laos ngikutkan Yesus. Langsung itulikan Yesus kupudi idana si 2 kala makanina kai dara mendu. Bani dasa bagi kidaram Andreas bagi pemurid nasi sadana rindai. Kai dara mendu. Terjawab kala endai o Rabbi ija rumah ndu. Iba cakap Heber, Rabbi ertina guru. Ngalu Yesus marilah gelah idah ndu. Iikutkan kala Yesus. Maka enggo yetehna ija rumah Yesus. Ibas wari sindai asa ben iai jei. Pak Sasi kira-kira jam 4 karaben. Kai banci sioge. Oh, lid kepeken rumah Yesus ban kata jadi manusia. Lid kepeken daraman manusia me kepeken Yesus juru selamat dai. Maka kidaram ngekirinan jelma. Ndarami dibatasi nepa ian dube. Maka nina Yesus mari. Maka itah kalanda ijaya. Enda mau perjumpanna. Ijenda mentah kai cakap kena. La iturikan si penulis. Saja di siogikan sitte. Siogikan ku teroban mungkin sitte. Kai mencakapan kala enda i rumah Yesus. Mulai jam 3 ninandai kira-kira jam 4 ngoje iya. Sinin sekala iba sing ikutkan Yesus gelarna Andreas. Semboya Simon Petrus. Inje Yohanes lah katakan ia ikut ije. Andreas saja katakan lang 2 nge. Kerana anak kalak ngatakan sada Andreas, sada Yohanes sinulis kitab enda nge. Murid pertama Yohanes Pendidikan. Sekala ibas si ngikutkan Yesus gelarna Andreas, sembuya Simon Petrus. Minter ijumpai Andreas Simon Petrus jenari nina kami enggo jumpa ras Mesias Raja penampat si janjikan di bata. Mesias ibas cakap Heber bali ras Kristus ibas cakap Junani. Jenari itaruh kena Simon ndahi Yesus. Kayaknya dikade babanci sioge. Sanga kala ndai i rumah Yesus. Nggo itandai kala ndai isi Yesus Enggo guanan dan dia kami enggo jumpa ras Mesias. Raja penampat si ijanjikan di bata.
Kitab Ulangan 10 alundai mulai ayat 15. Si ijanjikan di batandai ngu kami jumpa. Ndai Simon, ndai Johannes predikan sarine ngenca, ngata kenca, remomo. Ban gurih raja situ hundai. Maka ngu jumpa Andreas rasia. Ncage jumpa ia ituri kena kamis man seninana Simon. Si ulihi. Johannes predikan nggo itandai nandai Yesus. Ndailah kutandai, dungna kutandai, uga carana maka yang nggo kutandai, nustru kari rupa kesasi badia dalam bentuk merpati, tading ibabu manusia iya mekari. Simpridikan kala alu kesah si badia. Encageta Johannes predikan, makanina enda mana biri-biri sing angkut dosa dunia dah. Ia melebih nasang kenaku, ia mekekal, ia mu anak di bata. Jage papagina idah na Yesus. Reh, katakan naman ajar-ajarna salah sada gelar nandai Andreas. Ni naman Andreas, kain dia katakan na ijenda. Enda me anak biri-biri di bata. Ban kata kenandai mis ikut. Tadingken kala andai Yohanes Pembaptis ikut kena Yesus. Oh Rabbi, ijakam ringan. Mari. Encagi sada waria mungkin jenga saberingi papagina. Darat ka Andreas. Mulih ka iya. Miskal jumpaina Simon Petrus seninana. Kami, dakam kami ni nama banje Yohanes ma. Kami nggo jumpa ras Mesias, raja penampat si ijanjikan di bata. Mesias ibas cakap Heber, bali ras Kristus ibas cakap Junani. Jenari itaruh kena Simon ndahi Yesus. Ya, lebih tak kuga kesanta. Adikam enggo tanda indu. Enggo jumpa kamras raja penampat Mesias dai. Kristus. Adisitiru Johannes predikan. Adisitiru Andreas. Labanci lasi baba me. Seninanta Simon Petrus kuleb-lebena. Ipernehen Yesus iya. Jenari nina kam kap si Simon anak Yohanes. Tapi pagi kam igelari Kepas. Kepas cakap Heber bali ras Petrus. Ibas cakap Junani ertina batu. Ipernehen Yesus Simon Petrus. Jenari nina kam kap si Simon anak Yohanes. Tapi pagi kam igelari Kepas. Kepas cakap Heber bali ras Petrus. Ibas cakap Junani ertina batu. Kai kesanta adisi baba kalak ku Tuhan Yesus. Ijumpai na Simon Petrus. Ialo-alo na Simon Petrus. Litban Tuhan Yesus sada. Iganti na gelarna jadi Petrus ertina batu. Engko. Kai nari deba. Mabagi keadaan adik kita ngoge dah kan banci. Oh kai nari kalat deba koge teta ma. Ya sioge kata terus nari. Pepagina berkat Yesus ku Galilea. I Galilea jumpa ia ras Filipus. Nina Yesus manbana, mari ikut kenaku. Filipus asalna i Bethsaida nari. Kuta Andreas ras Petrus. Oh kasih sada kuta kak kala enda. Filipus pe, Andreas pe,
Petrus sadaku ta kala enda ibet sedanari. Jenari ijumpai Filipus kasih Nathanael nina. Kaika kami nggo jumpa rahasia. Si isingetken Musa ibas kitab undang-undang bagepe si isingetken ibas kitab nabi-nabi. Jago ya Filipus enda jago kepeken kata di bata. Kami enggo jumpa nina ras iya si isingetken Musa ibas kitab undang-undang bagepe si isingetken ibas kitab nabi-nabi gelarna Yesus. Wah, jago ya mah. Iya anak Yusuf ina seret nari. Wah, jelas kal. Ya. Enda mau perjumpaan Filipus restukan Yesus. Misi itandaina Yesus tak kuga ceritana lai turiken kuga makasih ia ngaku secara pengangkanta. Filipus enda jago pustaka si badia. Maka ibas ikatakan kala ndai jumpa ya ras Yesus miskali katakan na isi Yesus. Adiman bandu isi Yesus adi ngok pernah kam jumpa. Adi kita jumpa ras kala jelma sebagai kala karo minta situ isi net man dijumpa ndai. Silang lana kal bapak si anu iya enda mergana. Oh kaidah hinna belangkal wortel narasrimuna bagi. Iya. Adi jumpa kita ras Yesus. Bas cerita singgung enda. Bancingi kata kenduman kalak sideban. Kok ganjar-anjar. Jenari ijumpai Filipus kulis kalinari. Papagina berkat Yesus ku Galilea. I Galilea jumpa ia ras Filipus. Nina Yesus manbana, mari ikut kenaku. Jadi Yesus langsung dilo Filipus. Filipus asalna ibet sedanari. Mekuta Andreas ras Petrus. Jenari ijumpai Filipus si Nathanael nina. Kami. Berarti ngupiga kala ende. Kami mungkin Yohanes, Andreas, Simon Petrus, Filipus ngompat kala enda. Kami enggo jumpa rahasia. Si isingetken Musa ibas kitab undang-undang bagepe si isingetken ibas kitab nabi-nabi. Gelarna Yesus. Iya anak Yusuf Nazaret nari. Jumpa Filipus. Nina Filipus man Nathanael. Ibas kitab Nabi Musa, ibas kitab Nabi-Nabi, engkau kami jumpa rahasia. Wah hebat ya. Ndai sarine ngecek bagi kala enda Yohanes Pembaptis berita. Gunari Filipus engkau ingat namis bas kata pustaka si badia pe angkana. Nda iya isi kata engkau jadi manusia. Mekap Yesus iya anak Yusuf Nazaret nari. Ngalo tapi ni Nathanael bancikin si mekhulir Nazaret nari. Eda kajagon. Maka dibanci sinin kerinana ala terbelakang ajar-ajar. Engkau mereka memang merincuh kal. Raja penampak si janji kene nandangi rihme. Kemungkinan naban setiap waris sabat oge kala enda pustaka si badia. Ingat kena lalak maka rihme raja ndai. Kata wari latah. Bagi kita ngikuti lakon persadan si badia. Dakam terus kal si persingeti. Nandangi rihme. Beritakanlah setiap kali kami minum tarik calung enda, man roti enda, maka beritakan demi kematian Tuhan ngasari ia sekali nari. Engkau tertuli-tuli kala enda, maka anda yakap na Yohanes Pembaptis kin raja ndai ngaku Yohanes lang kata. Tapi ni Nathanael bancikin si mekhulir Nazaret nari. Ngaloi Filipus
marilah sineuheun. La beluh Filipus menjelaskan cara terbageuseun. Maka di kam bersaksi rasaku bersaksi katakan du Yesus anak Yusuf inasaret nari. Ia mesti inggo janjikan ipadankan raja penampak singgo tetap kene. Bicara litpe kalak ngantu sisa bancinge jadi nak nina. Ulin kalau ngisi katakan marilah sidahi Yesus. Tapi nina tanah bancikin si menghulire inasaret nari. Ngaloi Filipus marilah sineuheun. Tidak perlu aku membuktikan. Lalu perlu kubuktikan Yesus daya Allah ras anak di bata. Yang mana biri-biri si ngangkut dosa manusia. Lalu perlu kubuktikan man bandu. Ibas kubuktikan ertina aku nggo lebih rendah. Ulin dengan ku katakan marilah sineuheun Yesus daya dilangakam teuk. Asibidah Yesus reuh Natanael dahi ia ngerana ia karena Natanael nina enda mekala Israel si asli lalit si palsu ibas ia. Ipuji Tuhan Yesus Natanael ndai ban idahna uga tulusna Natanael enda ngantusi pustaka si badia. Memang Yesus lah beruh Nasaret na dulu kita kan lupa. Adio gendu makanya laos ku Nasaret ban biar Yusuf babasa ia muli ku Judea ban kala Judea kala Bethlehem kerinana bapa anak raja Herodes jadi gubernur bulu nakare maka babana ku Nasaret lang Yesus labu kala Nasaret sesuai pustaka si badia ia keturunan Raja Daud. Lahirnya di Bethlehem, tempat Raja Daud lahir. Tapi kai maka yaku Nasaret endai mu ala senna. Asim idah Yesus reh Nasaret ndahi ia ngerana ia karena Natanael nina. Enda mekala Israel si asli lalit si palsu ibasia. Setiap kali kita reh ku Yesus lit kata kena man banta. Man Andreas lit kata kena. Man Simon Petrus lit kata kena. Man Filipus lit kata kena. Man Natanael lit kata kena. Magisyai nungkun Natanael nina. Kuga penandain duaku. Go mamang ate Natanael. Leben itandai Yesus iya. Engkai maka aku tandai du. Magisay nung ku Natanael nina. Kuga penandain duaku. Laban sila idahan du. Kata maha tahu. Enda mau ceritaannya berikut. Allah yang maha kuasa itu maha tahu. Maka mamang kala ate Natanael. Adikam Yesus kala Nasaret. Engkai maka tehendu aku. Kam kala daerah Sindau kalau kita sirang. Enggak maka tandain dua aku. Magisay nung ku Natanael nina. Kuga penandain dua aku. Erjabab Yesus. Ope dengar kam idilo Filipus. Nggo kuidah kam iteruh batang ara. Bicara kam rasaku je Filipus. Pasti malam kala teta. Setiap kali sisaksikan gelar nama Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Yesus ras kita ngidahsa. Terjawab Yesus. Ope dengar kam idilo Filipus. Filipus na bersaksi man bandu. Sanga kope dengar kam dilona pe. Nggo kuidah kam iteruh batang ara. Malam mati Filipus waktu dia memanggil Natanael. Itu Tuhan Yesus kenatena. Setiap kali kan bersaksi. Laban sila ikut je Tuhan Yesus. Karena gelar nangisi cerita kendu. Ope jawab Yesus. Ope dengar kam idilo Filipus. Nggo kuidah kam iteruh batang ara.
ngaloi Natanael o guru kam kap anak di bata kam raja kala Israel. Kemahatahuan Yesus rebanca Natanael ngaku ngaloi Natanael o guru kam kap anak di bata bancing ngome siteh anak di bata kairtina tehna kerinana cibal kegeluhen Natanael mertina anak di bata labo di bata ndailit anak di bata jertina kemahatahuan maha Allah yang maha kuasa ngertina anak di bata kam kap kame raja kala Israel itehnu kerinana adilit di bata la teksa lange di bata maka nggo sengit kal Natanael ban idahna Yesus ia anak Yusuf ina saret nari itehna kerinana beritana itehna kerinana isi aku maka darat mo pengakuanna o guru kam kap anak di bata kamu raja kala Israel. Nina Yesus manbana perbahan ku katakan kuidah kam iteruh batang ara maka kam tek man bangku uga dalam nama kabanci tek Natanael man Yesus anak Yusuf dari Nazaret uga dalam nama kabanci tek maka Yesus enda anak di bata raja kala Israel ban ikata kena kerinana rahasia Natanael sebelum Filipus dilokam nggo kuidah kam iteruh batang ara kemungkinan najayar toto si mantoton kena mekaken ndigan ngirih raja penampat ndigan ngirih raja kala Israel ndai ijange di bata kami si maha kuasa si ngeteh kerinana corak kegeluhan kami maka kami bagenda ijajah kekesaran Romawi indang gurih maka ia memulai ngatakan kam kap anak di bata kam raja kala Israel ninis Natanael tek mantuhan Yesus pagi idah ndume kejadian si belinen asangken si enda jenari nina Yesus man kala idah ndume pagi talang surga jenari nangkis nusur malaikat di bata ndahi anak manusia si isuruh di bata kayen dartina silang ngajadi idah ndume pagi talang surga jenari nangkis nusur malaikat di bata ndahi anak manusia si isuruh di bata cerita endala ban sila ingin dukuga Yakub idahna melit tangga ku surga penghubung surga rasdoni ertina endakap di bata lit i tengah-tengah kami Yesus anak Yusuf kala Nazaret uga carana kak dumaka banci Natanael ngaku maka enda mu anak di bata maka enda mu raja kala Israel uga carana kak dumaka banci ia tek sebab nina Tuhan Yesus manbana nina Yesus manbana perbahan ku katakan kuidah kam itu batang ara maka kam tek man bangku jadi Yesus ngakui uga Natanael tek man Yesus anak Yusuf kala Nazaret maka Yesus enda me anak di bata raja kala Israel tek kaman bangku kam rasaku kaine kam tek nandangi Yesus anak Yusuf kala Israel isenge Yesus itu kindu bancinge seri pengakun taras Natanael enda kap anak di bata maha kuasa
Enda meraja kala Israel si basadawari akan memerintah. Enda ija naik turun malaikat. Enda banci kami jumpa ras di bata maka pengakuan Nathanael mengenai Yesus. Sada anak di bata, sada raja kala Israel. Itambahkan Yesus mepengangkanna, idah du pagi talang surga. Jenari nangkis nusur malaikat-malaikat di bata. Ndahi anak manusia si isuru di bata enda tangga gelah banci kita jumpa ras di bata ninta di bata isurga adilalit tangga nala banci kita kujak maka jende katakan nama idah dume pagi talang surga. Jenari nangkis nusur malaikat-malaikat di bata. Ndahi anak manusia si isuru di bata. Enda mutanggana. Bancilit hubungin taku surga. Ijasi isurga ndai. Ngoreh kudoni enda. Ngo metandaindu. Yesus. Anak Yusuf in Nasaret ndai. Iya anak di bata, raja kala Israel, iya si bancing hubungkan kita ku surga, ban kita idoni, maka ia rih kudoni, gela arah Yesus, banci lit tangganta, jumpa kita ras di bata si is surga. Enda membacanta sekalendar toto kita. Bahanlah Tuhan maka banci kami maka kami Yesus, anak Yusuf orang Nasaret. Kami maka kamu di bata, kamu raja kala Israel. Kamu si nasabkan dosa kami. Kamu rebanca banci jumpa kami ras di bata si tuhu Sembah kami kamu idah kami. Uga ajar-ajar banci ngaku ras itandaina. Maka enda dibatasi tuhu Sembah kami Yesus anak Yusuf i Nasaret nari. Kata enggo jadi manusia ringan di tengah-tengah kami. Maka